Reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze twizere ko mumeze neza bakunzi ba Eugene Official n'ubundi aya masaha turagarutse kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho aho tugiye kugaruka kuri byinshi biri kuvugwa. Murabizi ko tugaruka ku makuru y'ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukagaruka ku makuru ya politike ndetse diplomasi yemwe n'umutekano, ariko kandi ndetse no mu karere muri rusange tukabagezaho kwa makuru biba bimeze. Tugiye gukaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, aho muri iki kiganiro ntaraza kuba andi ngenyine, aho ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye, ariko kandi reka mbanze nababwira amakuru nabashe kubategurira, aho turagaruka kuri byinshi mu by'ukuri twakoreye ubugororangingo. Amakuru ni imirwano iri kubera muri teritwari ya Rucuro muri axe nyinshi. Turaza kuba dusimbukira muri Warikare turebe ibyaho uko bimeze. Teritwari ya Masisi nayo turareba uko bihagaze kugeza amagingo yangaya, dore ko muri axe zimwe na zimwe zaramukiyemo imirwano. Turaza kuba dusimbukira muri Kivu y'Amajyepfo naho turebe uko bimeze, dore ko imirwano ikomeje, ari nako Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kongera ubushobozi. Ibifaru byinshi byamaze kuba bizanwa, turabigarukaho. Hanyuma turareba Pinga ni naho ni muri Warikare, turareba uko situation ihagaze muri rusange. Murumva ko twabateguriye amakuru menshi, ariko kandi ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye araza kubibwira, kuko ntekereza ko aribwo bwa mbere twaba dufatanyije none ikiganiro turi babiri. Bwana umeze ute? Ndaho ni Vincent muri kumwe, meze neza, nanjye nditeguye rwose kubagezaho amakuru atandukanye politike ndetse na diplomasi, kugira ngo abakunzi ba Eugene Official babone ibyo bagenewe cyane cyane Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, karere k'ibiyaga bigari, pourquoi no muri Afurika yose ndetse no hanze ya Afurika, kugira ngo tumenye ibihari kabisa. Birumvikana turajya tugaruka kuri byinshi, ariko kandi twizere ko abakunzi ba Eugene Official nta kindi tuba tubasaba uretse gukora subscribe kutarayikora, share, like ndetse na comment ni ingenzi cyane. Hanyuma n'ubundi tugakomeza kubana n'ubundi nkuko bisanzwe. Bwana rero Vincent uze kunyemerera amakuru yacu tuze kuyanzikira ku mirwano, ku mirwano ikomeje. Kabone nubwo habayeho gusinywa isinywa ry'amahame, harya buriya ngo ni amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro. Yes, birumvikana ni declaration de principe nkuko babivuga, barayasinye. Ariko noneho Bwana Vincent igitangaje nuko muri axe nyinshi ho wagira ngo ntibigeze bamenya uko ayo mahame yasinywe. Imirwano irakomeje muri axe nyinshi. Bwana Vincent, ubona yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bwifuza yuko M23 bakicarana mu by'ukuri iyo baviolatinze ari amahame. Nicyo biba bivuze, ntabwo babyifuza kuko barimo baritegura bagura intwaro, bashaka abasirikare benshi, bashaka abamiliseneri, bifashisha abarundi ndetse n'indi mitwe twaje intwaro hirya no hino. Ubona batifuza yuko aya mahame basinye bayashyira mu bikorwa. Niyo mpamvu ubona kenshi na kenshi mu mpande zitandukanye, yaba Nord Kivu yaba Sud Kivu, imirwano ikomeza kuba. Urakoze cyane Bwana Vincent. Igitangaje ahangaha ubwo nkuko twari tubisasiye, ahangaha muri teritware ya Rucuro niho twanzikiye. Hari imirwano twatangiye, twababwiye mu makuru yacu yatambutse, twababwiye ko muri teritware ya Rucuro hari ibitero bikomeye cyane byagabwe na FDR ifatanyije ndetse na Wazalendo muri axe nyinshi. Muri axe irimo aho bita za Busesa, aho bita Kigali ngari. Bwana Vincent, hariya muri Binzo Kigali ngari imwe ya kera yo mu Rwanda, imwe ya kera yo mu Rwanda. Ni mu cyaro ubwo cya Rucuro. Yego, ni mu cyaro cya Rucuro muri groupement ya hangaha muri Binza, hakaba muri localité hagati ya Nyamirima ndetse na Kiseguru. Hagati ya Kiseguru na Nyamirima ugera mu gace ko bita Kigali ngari, gasa nko kari mu ruhande, naho bita Busesa na Nyamitwitwi ndetse n'agace ko bita Nyamuragiza. Ahangaha habereye imirwano ikomeye cyane mu masaha ya mu gitondo, ariko iza gusa nkaho ihagaze mu masaha y'igicamunsi. Ngubu nta mirwano ihari, ariko mu by'ukuri amakuru atugera atubwira ko n'ubundi kwari ukugerageza kwa coalition. Hariya rero Bwana Vincent, amakuru ahari nuko hariya hatarwana CMC Nyatura. Ubundi dusanzwe tuzi ko yitwa CMC Nyatura cyangwa se Collectif de Mouvement pour le Changement, umutwe uyoborwa n'umugabo bita Dominique Ndaruhutse, yuko ari urwanira muri biriya bice. Noneho ntabwo ari wo
uharwanira, ahubwo hari abo bita hari FDLR bakunze kwita ngo ni FPP abajyarugamba. urumva ko abo nabo bahinduye izina banga kwita FDLR kugira ngo abantu batabavumbura nyirizina. ubona ari iyo mpamvu ituma FDLR iguma mu akara gace cyane, ikaba yarahagize nka centre ituma iguma imirwano ikomeza buri munsi ihaboneka. Yes, ahangaha rero urakoze cyane kuri icyo kibazo. Benshi baribaza bateze kubera iki imirwano hariya itahava. Hariya ni muri axe mu by'ukuri muri groupement ya Binza, na ahantu hahingwa kandi hakera ku rwego rukomeye cyane, na ahantu hageze muribuka abibuka ndetse wenda baturuta banasobanukiwe amateka FDLR ikimara kuva ahangaha mu Rwanda ndetse ihekuye iki gihugu. Bamwe muri bo bahekuye iki gihugu bagiye muri axe aho bita za Karengera Mugunga irazwi cyane, na habaye inkambi zaba ngaba, hanyuma ziza gusenywa muri icyo gihe. Abenshi bihindura abaturage nyuma yuko izo nkambi zari zisenywe, bava ahangaha za Karengera basimbukira muri groupement ya Binza. Aho muri groupement ya Binza barahagiye barahatura, bigira abakongomani barashaka, urumva kubera ko bagiye bivanga n'abaturage b'abakongomani kugira ngo mu by'ukuri barusheho kororoka no kubona abarwanyi. Barahageze barashakana nk'uko bigarutseho, baranabyara. Urumva umwana ushobora kuba yaravutse muri za 90 na kangahe na 4 na 5 na 6 ngubu ni umusirikare. Nigeze numva raporo u Rwanda rwigeze rugaragaza igihe bajyaga muri convention muri USA. Ministre Nduhungira avuga yuko abarwanyi ba FDL bagerageje kujya biyoberanya bajya mu mitwe twaje intwaro yitandukanye, nkuko bavuye muri FDL bakajya muri FDD n'ibindi, ariko kugira ngo babashe kugaragaza yuko batakiriho bakagenda bunguka n'abandi barwanyi bo ku mpande. Bivugwa yuko aba FDL bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Akaba niyo mpamvu ubona mwa bino bice bya Rucuru ndetse n'inyongero za Rucuru barimo benshi cyane, kuko niho abenshi bari batuye. Birumvikana, urumva babo bitwa FPP abajyarugamba. Aba ngaba rero basa nkaho batandukanye nizi yingiye tuzi yitwa FDLR Foka, nizi za CNRD na za Rudurunana. Aba ngaba nabavuye muri Rudurunana, ndetse aba ngaba bayobowe n'uwo bita General Dani, kandi uyu Dani akaba ari we FPP abajyarugamba, nyuma yuko FDLR isanzwe iyobowe n'uwo bita Byiringiro. Ariko kandi ababoni FDLR noneho ugasanga hari undi mutwe uyu wa CMC ukorera muri Bwito. Uyu wo noneho n'abakongomani yego, ariko bafite yangenga bitekerezo n'imikoranire ya hafi ndetse no gutozwa no kubana bakabana na FDLR Foka. Aba rero nabo baramutse barwanira muri axe ya Makomarehe, ndetse na hano ni Makomarehe ni muri territoire n'ubundi ya Rucuro, ariko ho hakaba muri Bwito, muri groupement ya Bukombo nayo imirwano yahabereye. Urumva ni CMC hakurya muri Binza bakagaruka bagafatanya bose barwana na M23. Hanyuma muri Tongo ku muhanda wa Kabizo, umuntu ava Tongo ajya Kabizo, uyu muhanda ndibuka mu minsi yashize ndetse Guverineri Bahati Musanga yari yavuze ngo nguzubakwa, bagiye kubaka, yari yabivuze igihe yasuraga bino bice. Muri uyu muhanda rero hakundwa gutegwa ambushi. M23 rero ahubwo noneho ntabwo ariyo ntabwo yagiye gushaka abayitega, ahubwo niyo yagiye kuyitega. Nabyumvise yuko M23 yagabye ibitero bikomeye kugira ngo irebe yuko yakigarurira ibirindiro byaba barwanyi, kubera yuko M23 hari igihe igikora ikintu cyo gukora ropuri ikava mu bice yari irimo kugira ngo irebe yuko abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'indi mitwe itandukanye bahaza, noneho ibafata ariko babishyikirije. Niyo mpamvu M23 yaje gukora ibitero rero hano guhera mu saa 12 kugera saa 2 iri gukora ibitero bikomeye kugira ngo irebe yuko yakigarurira bino bice, noneho aba Wazalendo batemera gushyira intwaro hasi ibafate, ariko n'abangi barase niko biba bigomba kugenda. Hanyuma urumva ko bitoroshye na gatoya iyi territoire ya Rucuro bwana Vincent ni isibaniro mu by'ukuri ubona rikomeye cyane. Nyine ugirebye wararitembereye ubona territoire ya Rucuro cyane cyane groupement ya sheferi. Ubundi groupement ya nandi territoire ya Rucuro ifite amasheferi abiri. Hariho sheferi ya Bwito na sheferi ya Bwishya.
hakabamo groupement zingana. Sheferi ya Bwito rero ifite groupement zigeze muri 7 ariko ugasanga muri za groupement zigeze muri 7 izigeze muri 5 zose n'amarokarite. Ugasanga muri groupement ya Bwishya yo irimo groupement imwe gusa iberamo imirwano yo yonyine ariyo Binza. Noneho waza muri Bwito ugasanga amagroupement yigize hari Tongo, hari Mukombo, hari Pinga. buriya pinga ubu usa nkaho uri kujya muri Warikare. Hakaba iyo bita nari mvuze mu Gihondo, hakaba Kanyabayonga itajyibamwe imirwano yo kubera ko Kanyabayonga nituma imirwano kuki itama imirwano ariko buriya yo nukuvuga ko yo isa nkaho yegereye territoire ya Rubero. Usanga ko imbaraga z'abasirikare ba mama 23 bari muri Kanyabayonga baragerageje kuramforosa ndetse no muri groupement ya Mutanda, kandi ni pereza ryabo rirakora cyane ku buryo umuntu wese winjiye mwakira ico bamukontoreye bamusikanye bazi kimuzanye yaramutse ari umutwe witwaje intwaro bamumenye mbere y'igihe bakamoniterariza mbere yuko agera kuri gahunda ziwe. Ugasanga ariko wareba ukareba zira groupement tuvuze Bukombo, Tongo, iyo bita Bambo, iyo bita Gihondo, niyo bita Mutanda, uko ari 5 ugasanga zo zinagizwe bwana Vincent n'amashamba menshi. N'amashyamba manini cyane biragaragara yuko n'abantu kugira baturebe bigoye. Biragoye cyane. Akaba ariyo mpamvu rero muri iyi Bwito kugeza amagingo ya ikomeje kuba ikibazo. Gusa wenda tuvuye muri Rucuro ndumva wenda Rucuro twavayo. Rucuro twava tugakomeza tukamanuka twegera za Pinga naho nubwo ahubwo dusimukire Pinga nkuko wari uyikomeje. Pinga naho tubwira ukuntu bimeze abantu bamenye mu by'ukuri Kongo yiriwe gute burasirazuba bwa Kongo yabwiriwe gute umuntu wese araramenye uko hameze. Pinga amakuru aturuka hariya bwana Vincent avuga ko Pinga hongeye kugezwa ingabo nyinshi. Amakuru tugera tubwira ko ngo hagejejwe ingabo hariya Pinga hagejejwe ingabo zigeze kuri 700 z'abaki ni ingabo za FRDC ngo zari ziturutse Warikare ngo ariko ngo zimaze iminsi 17 ngo zihageze zari zimaze iminsi zihakanda. Nyine urumva mbere yuko baza Pinga babakuye Kisangani babazana Warikare centre. Babavana Warikare centre rero babona kubazana hano Pinga. Warikare centre ntabwo M23 irongera kuyigarurira. Ntabwo irayigarura kugeza amagingo ya haracyari bazana na FRDC nibo bakikontororana n'ubu. Urumva ko ariho kira kibuga cy'indege cya Kigoma giherereye n'ubu cyacyari mu maboko ya FRDC. Cyari mu maboko ya FRDC niho abasirikare bashikiye hanyuma babazanye Pinga. Ahubwo rero icyo nashaka kuvuga nuko na M23 nayo ikimara kumva ko haje abasirikare nayo yesimanura ibatayo ngo yaba special force haraza kubibindi haraza kwa umuriro bwana Vincent. Ariko nk'ibyo unavuga ngiye ndabona hano mwabire bice bya Warikare haracyari ibibazo bikomeye cyane kuko ndabona na president w'urubyiruko muri groupement ya Warao Yungu yiciwe mu gace bita Kimuwa. Urabona yuko ibibazo byo bishobora kuba byinshi kuko niba M23 yahazanye basirikare, niba FRDC yahazanye basirikare, niba izi milisi bita Mouvement d'Action pour le Changement MAC nayo ikomeje kuba ihari, biraza ku ibibazo kuko n'abaturage batangiye kugira ubwoba bavuga yuko uko bigaragara isaha ku isaha hashobora kuba imirwano ikomeye. Hashobora kuba imirwano ikomeye. Urumva ahangaha bakimara kwica ngo uyu muyobozi w'urubyiruko nkuko ndetse wanabibonye hari n'abantu batatu ngo bakomeretse ku buryo bukomeye. Bakomeretse ku rwego rukomeye cyane. Uyu ngo hahise haba ngo cyitwa imyigaragambyo ngo yo ku rwego rwo hejuru ngo aho abasore bavuze batiti ibintu ntibishoboka ati uyu mutwe niba ari Mouvement d'Action pour le Changement cyangwa se MAC vuga ati uyu mutwe uratuzonze atuye umutwe w'abazalenda tukomeje kwica abayobozi ati ibi bintu ntabwo dushobora kubyihanganira. Nabo bavuga ko ngo bagiye kwirwana ariko ngo mu rundi ruhande bamwe bakavuga batatu ariko mama 23 yaje ikadutabara ko ibintu bimeze nabi. Ariko biragaragara yuko ibintu M23 ikunda kuvuga nitabishyira mu bikorwa abaturage bazagira ibibazo bikomeye cyane kuko M23 iravuga ati abaturage namwe ni mugira uruhare mu kwicungira umutekano kugira dufatikanye none ibyo tubabwira tubashe kubigeraho. Ntabwo rero bavango M23 izi nabo batabigizemo uruhare niba M23 amakuru babwira ati umwanzi turamubona noneho ibafashe ibishoboka byose kugira ngo babashe kugera ku byo bifuza kuko ndabona nka muri quartier Ndosho mu mujyi wa Goma biravuga yuko mu nkengero z'uyu mujyi ejo ku cyumweru ndetse na none ku wa mbere harashwa abantu batatu kandi bakaraswa n'abantu batazwi. Biragaragara yuko n'abaturage babigiramo uruhare
kuba bahishira umwanzi wabuza abaturage umutekano ndetse nabo ubwabo bawibuza iyo batatanze amakuru ku buryo bufatika. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ku munsi w'ejo ubwo meya w'umujyi wa Goma ndetse na guverineri Bahati Musanga Erasto bagiranaga ikiganiro n'abasore abamotari, nibo burya urebye ukuntu nabonye urubyiruko hafi ya rwose rwo mu mujyi wa Goma n'abamotari, usanga ari abamotari kubera ko nta kandi kazi bafite, urumva nta kindi kintu bakora, nta kindi kintu bakora ni moto. Bose rero bari bitabira, arababwira ati mudufashe muzadufatire, arababwira ati ngewe reka ngira icyo mbemerere, ati mugende guverineri ati mugende mudufatire wenda ababandi 50 nimumara kubafata mubazanana wenda n'imbunda runaka, icyo gihe tuzabemerera nk'abasore mwe mutangire mukore 24/24. Abasore barabyemeye nabonye umumotari avuga ati twebwe turagenda tubikore kugira ngo badakomeza kutwitiranya n'aya mabandi. Hari update mbonye mu gitondo urazi ko twari twabonye amakuru avuga yuko hari umudiplomate w'umukongomani wafatiwe muri Bulgaria akekwaho kujyana ibiyobyabwenge bya kokayine bigera mu biro 205 bifite agaciro kama dolari 50 miliyoni 50. Ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje yuko uyu mudiplomate yafashwe, avuga yuko yafatanywe ibiro 205 ku mupaka abitwaye mu imodoka yari arimo bya kokayine. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu iki gihugu rero yavuze yuko wo mu Bubiligi yavuze ko uyu muntu yari yerekeje muri Turikiya ndetse akaza kunyura muri Bulgaria afite nimero imodoka ifite ibirango nyine bya plaque z'Ububiligi. Akaba yuko hari kumwe n'abandi bantu nabo bafite ubwene gihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuze n'amazina yiwe, bavuze yuko yitwa Christian Ndongara nk'uko hagarariye igihugu cy'Ububiligi yabivuze. Uyu mugabo yafashwe ari kumwe n'uwo bita Jean Dodier Mutembwa Murumbwa w'imyaka 40 ndetse afatanywa n'undi nanone wa kabiri nawe ariko amazina yatari yatangazwa, turaza gukomeza tuyashakije kugira ngo tuze kuyavuga. Biragaragara yuko abakongomani nabo bakomeje kugira ibintu bigerekeranye no gucuruza ibiyobyabwenge mu bihugu bitandukanye by'Uburayi. Bwana Vincent, ibi bintu iyi nkuru twe kwihita tuyivaho biteye isoni. Bwana Vincent, umudiplomate rwose kujya gucuruza ibiyobyabwenge mu bihugu byo hanze, ni iriya sura kabisa ari kwereka yeretse Repubulika, yerekanye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyari cyo kwera. Ariko birazwi yuko kenshi na kenshi aba bantu bakora ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bajya batandukana n'imico yabo yo gukora ibintu bitemewe n'amategeko, yaba gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza mu by'agaciro mu buryo bunyeje n'amategeko, kunyereza umutungo wa leta ndetse n'ibindi. Biravugwa yuko abantu bose bari mu izi modoka bahise bafatwa kuko ngo hasanzwemo amapaki agera mu 179 arimo iriya fuyera y'ikiyobyabwenge cya kokayine. Yes, birumvikana. Urumva ko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane, ariko kandi ntabwo biba byoroshye, ariko nubwo wenda ari igihugu nawe waje kudusuramo, naje kuhareba nawe menye uko hameze kugira ngo ujye uhatembera. Gusa kubera ko turi muri access control rwa nama 23 urabona ko umutekano ni wose. Gusa mu by'ukuri birumvikana, ntabwo mu by'ukuri ni ibintu biteye isoni ndetse n'igisebo ku gihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abadiplomate bayo bakomeje kugenda bagaragara mu mico mibi. Ariko hari ikintu bigeze uvuga ku byerekeranye na Jean-Jacques Purusi. Nabonye noneho ngo yatangiye gahunda yo kugira ngo yidentifie cyangwa agaragaze abo wazarenda baribo, noneho ababarure kugira ngo nibura azajya amenya abazarendo bari muri Fizi, bari muri Mwenga, bari muri Uvira, atangira bohereza mu bice bitandukanye bya kino gice cya Sud Kivu akontorora, kuko navuga ko ari igice kuko adakontorora ino ntara yose. Hari icyo wari wigeze uvuga nanone cyerekeranye nuko abazarendo bamushinja ubugambane. Uyu mugabo bita Jean-Jacques Purusi, uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo wemewe yego na leta ya Kinshasa, waje yemewe akontorora akantu gatoya. Ubwo turavuga mu mategeko y'igihugu, birumvikana ko niwe wemewe, ariko yaje guhunga uyu mugabo
mugabo ahungira ahangaha mu mujyi wa Uvira, niho aherereye, aza kuburamo gatoya, wenda dutangiye ukuntu byabaye harabura. Benshi baravuga bati uyu mugabo yaba yarajyanywe hehe, burya yarigiriye mu Bubiligi aho umugore we ndetse n'umuryango we uherereye, burya aba hari wenyine. Uyu mugabo rero kugeza amagingo nawe amakuru atugeraho, bwana Vincent aratubwira ko uyu mugabo ari mu mazi abira, ngo kuko ngo icyitwa Wazalendo kiramurega cyangwa se kiramushinja ibintu bigeze muri 4. Icya mbere, uyu mugabo arashinjwa ngo kuba ngo ari umwe mu batanze itegeko yuko FRDC iva mu mujyi wa Bukavu itarashe. Twabonye ari societe civile yanditse inzandiko, ariko societe civile nubwo yabyanditse, guverineri yari afite ijambo rikomeye kubuza ingabo gucunga umujyi. Nawe urumva yarabishyigikiye, niba ataranasubije, niba yaranasubije tukabona ingabo zise zivamo zirukanka, bigaragaza ko yabishyigikiye. Icyo ni icya mbere akaregwa. Noneho ngo kuba ngo hari abasirikare baherutse kuzanwa, urabizi ko bazanwe ngo n'abasirikare ngo bafite ubusinzi bukomeye cyane, kandi babibonye n'ubundi bari kugenda bagwa. Nabonye akavideo kuri platform zacu baraza kubibona, bagenda bagwa n'abapolisi bagwa. Yego, bagiye bafata amafaranga bagenda bajugunya mu mayira, bari bahawe amadolari 500 kugira ngo bazangaha. Abangaba rero ngo barashinjwa ngo kuba Purusi ngo yarakoze plaidoyer, ngo akaba aribo bahawe imbunda zikomeye, ngo Wazalendo bazihabwa, ngo Wazalendo ngo ntibabahereze amafaranga, ngo ntibabahereze izo mbunda, akaba ari wababujije guhabwa imbunda zikomeye kugira ngo bahangane na M23. Ariko urundi ruhande buriya ntiyabarinze kwicwa. M23 niyo ari kubarasika bamara, iyo baramuka bagiye guhangana no kandi nta bushobozi bafite. Urumogi se rukabakundira kugira ngo bemere ko baba bakijije urupfu. Wari ubuze ikindi icya gatatu, akaregwa yuko ngo uyu mugabo ngo uyu nguyu ngo akunze ngo atajyarara mu mujyi wa Bukavu wa Uvira, birabizwi yuko arara Bujumbura. Ngo ibyo bigaragaza yuko ngo uyu mugabo ngo ashobora kuba ngo agambana, ngo kuko ngo niba ari umupatriote mwenyewe ngo ntayago yakabaye arara ngo mu kindi gihugu, ngo yakabaye arara. Hari ikindi nabonye mu buryo bwo kwisobanura, yavuze ngo aragira ngo abarure abawazalendo barimo, ngo noneho ngo anafungure inzira y'uburyo bwo gufasha bari mu kaga, arizo zirafashanyo zaje mu buryo bwo kwisobanura, ngo zive Bukavu kontrolwa na mama 23 zikajya mu Uvira kontrolwa na leta. Noneho abawazalendo baravuga bati hoya, ibintu uri kuvuga ntabwo ari byo, ahubwo biragaragara yuko uri gukereya buryo ki tubura umutekano mu buryo buhoraho, noneho tuzisange M23 yatwinjiyemo, noneho iturangize. Ati ni gute wakira ibintu bivuye Bukavu noneho bikaza mwa bino bice, uzi bivuye he, uzi bitubizanywe nande, uzi bitanzwe nande. Ati hano muri Mwenga ndetse na Fizi twabonye yuko hinjiriwe n'abantu bo muri Twirwaneho. Ejo cyangwa ejo bundi, niba wemeye yuko ibiryo bivuye mu bice bigenzurwa na M23 mu buri Bukavu, uzanemera yuko n'abasirikare babo baza babiherekeje. Purusi rero akavuga ngo icyemezo cyafashwe na Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi cyuko bafungura inzira zo kugira ngo ibiribwa n'ibindi byafasha bari mu kaga bibashe kuboneka. Akisobanura ariko Wazalendo yakaniye ati ntabwo tukwemerera. Bakaniye bavuze ko ngo batabikeneye, ariko mu rundi ruhande bana Vincent, mu rundi ruhande ngewe nkabona ko izi Wazalendo zifite ishingiro yo kubyanga, kubera ko niba ibyo mfashanyo zigiye kuva muri aduyi zikajya ahantu hari leta, ubundi bakagombye gukoresha ubushobozi bwo imfashanyo ziva mu bice bikontororwa na leta. Ariko kandi ugasanga ko buriya abantu imiryango y'abagira neza cyangwa se ama organisation humanitaire bo nukuvuga ngo bo ntabwo babitaye kuvuga ngo frontier. Ndabibona mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ndabona yuko leta yabaye fire, yaratsinzwe, ibura ubushobozi bwo gufasha abaturage bayo kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, babashe kubona ibibatunga ndetse n'ibindi byose. Yego, no kubona bari abaturage abangaba ati ni mu bijyana n'ubugizi bwa neza, n'ubugizi bwa neza. Kandi ikindi urebye urabona ko niba leta y'ubwayo idafavoriza ku accessinga cyangwa se umutekano w'abapartenere bajya abafatanyabikorwa batanga imfashanyo, niba barabonye umujyi wa Bukavu ari uri mu mutekano ushobora kuba
kuba bivuge mu ijambo ryiza niba barabonye ibice bikontororwa na ASM 23 ari byo biri sekirize kurenza ibice leta irimo ni gute bataba ariho bajyana ibintu byabo byo gufasha bari mu kaga kugira ngo bijye mu bindi bice aha ni igisebo cya leta igisebo cya leta kabisa tunyarukire ku byo twabonye n'ubundi CCR yavuze CCR twabonye n'ubundi mu byerekeranye no gufasha abantu turi mu bintu byerekeranye no kubaha ibyo kurya ibice bikontororwa na leta CCR yavuze yuko yiteguye kugira ngo ifashe mu kurekura abafungwa haba ku bari mu gice cya ASM 23 ndetse n'abari ku ruhande rwa guverinoma kabisa. Uyu ni umuryango Communauté Internationale de la Croix Rouge nk'uko babivuga, ni umuryango mpuzamahanga wagaragaye ufasha leta ya Congo kujyana abasirikare bari barahungiye muri MONUSCO. Urabyibuka bwana Vincent? Ndabyibuka mu mujyi wa Goma bari barimo bameze nk'abantu b'impunzi cyangwa mu rundi ruhande ukabona bifungwa za gisirikare z'intambara yarabafashije. Byatangiye kuba ku itariki 30 twibutsa abantu z'ukwezi kwa kane kugera ku itariki 15 niho abasirikare ndetse n'abapolisi bagera mu 300 bari muri pozisiyo ya MONUSCO Goma batangiye gucyurwa bakurwa Goma batwarwa hafi ibirometero 2000 bajyanwa Kinshasa kugira ngo M23 igaragaza ugushaka kwayo no gutanga amahoro ndetse n'umutekano. Haje kurenga abantu 50 b'abasivile bari kumwe nabo barabajyana bose hamwe baba 1350 bigaragaza yuko M23 yari ifite ubushake bwo kugira ngo baganire ku kibazo muzi kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko M23 iza gusaba yuko hafungurwa abafunze 700 bafite aho bahuriye na ASM 23 ariko ubutegetsi bwa Kinshasa burabyanze ku mahame ngenderwaho rero yasimwe i Doha. Banzuye yuko hagomba gufungurwa ifungwa ku mpande zombi. CCR yemeje kugira ikikora, iravuga ati twebwe turabafasha nkuko twabafashe no mu bindi bihe. Ubibonamo iki? Ibingibi icyo mbibonamo, ibingibi byatangajwe n'uyu muyobozi wayo niba ari Mirjana Sporajarike. Uyu nguyu niwe wavuze ibingibi, avuga ko yiteguye kandi koko CCR buriya mu nshingano zayo ibingibi nabyo biri mu nshingano zayo. Icyo mbibona kugeza amagingo aya bwana Vincent, nkabona ko mama 23 kabisa koko icyo ngicyo kiri mu bintu by'ingenzi biri prioritaire kandi byasabwe na leta ndetse iranabyemera. Nubwo nge mu buryo bumwe cyangwa ubundi nkaba mbona ko leta ya Kinshasa kubikora bishobora kuzagorana kuko nabonye n'ubutumwa Bertrand Bisimwa yanditse ku rukuta rwa X yavuze yuko mu byo barwanira n'ibyo bashyira ku meza y'ibiganiro icyo baba bagamije ni ukugira ngo igihugu gitere imbere kandi kigire uburyo bwiza bufatika bwo gutuma abaturage babaho batekanye bafite uburenganzira hakemurwa n'ibibazo. Baravuga bati mu bintu tushyira imbere iyo turwana twerekana yuko ubuyobozi bw'igihugu nta buriho, twerekana yuko ubuyobozi bw'igihugu bwatsinzwe bwananiwe ntacyo bukora, inshingano zabo batazikora nk'uko itegeko nshinga ribivuga. Ati tunaganira i Doha nicyo twashyize ku meza twerekana yuko ubuyobozi imiyoborere myiza hano muri Kongo ntayihari cyane cyane mu bice bikontororwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Niyo mpamvu ubona n'ubundi gushyira mu bikorwa aya mahame bizagorana kuko M23 niba yarikuye muri Warikare niba yarabahaye ifungwa zabo ziri mu mujyi wa Goma niba yararetse ibyo bifuzaga byose bikagerwaho ariko bikarangira urutonde rw'abantu 700 bahaye batabarekuye, ni ikigaragaza yuko idafite ubushake bwa politiki wiri ni nkeya yo kuba yashyira mu bikorwa angajoma zose yagiye isinyira. Ukabona ko ikibashishikaje ndetse bakomeje kugenda bavugaho ni iriya pointi ya kane ya restauration de l'autorité de l'État nkuko bagiye babigarukaho. Ukabona ko wagira ngo bwana Vincent ngewe nabo wagira ngo niyo pwe bakayinterpreta nabi ugasanga niyo yonyine basa nkaho bari kubona muri ayo mahame ngo restauration de l'autorité de l'État barimo barayisobanura nabi kuko ikivuga iravuga ngo restauration de l'autorité de l'État toute l'étendue nationale ni igihugu cyose ntago bivuga aho M23 iri bo bari kubyibanda bakerekana bakavuga ngo Conseil de sécurité yavuze yuko umwanzuro 2773 umutwe wa M23 uva mu bice byose ukontorora ariko wareba amahame ngenderwaho yasinywe i Doha
ntaho bagarutse ntaho byavuzweho iyo resolution ntago bigeze bayivugaho nta na gatoya. Nabonye Lawrence Kanyuka avuga yuko hari ingingo ebyiri zishwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma yo gusinywa y'amasezerano. Arabati nyuma y'amasaha 48 dusinye amahame ngenderwaho kugira ngo tugere ku masezerano y'amahoro. Ubutegetsi bwa Kinshasa ati hari ingingo ebyiri bishe nkana mu buryo kandi bugaragara mu kiganiro yagize ku mugoroba. Yavuze ati twebwe turabona yuko ingingo ebyiri zibanza ati byarangiye ubutegetsi bwa Kinshasa buziviyoye ati kubera yuko hariho ibivuga yuko tudakwiye kuba twatakana yaba M23 yataka Kinshasa FARDC cyangwa bo badutere ari ubutegetsi bwa Kinshasa des hostilités immédiates kandi d'une façon permanente ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye gukoresha wazareno ndetse n'imitwe twaje intwaro gutera ibirindiro bya M23 kujyana abantu babuza umutekano ibice M23 irimo. Nanone Kanyuka aravuga ngo ikindi kigaragara nuko batangiye gutanga icyo yise ngo Kinshasa a livré au public une explication erronée du contenu du texte. Batangiye gusobanura nabi ibiri muri izi nyandiko. Interpretation erronée rwose mu buryo bwo kubeshya barabayobya bagatangira berekana yuko mu by'ukuri byavuzwe ahubwo bakazana ibindi. Baravuga bati Kanyuka aravuga ngo ikindi kugera uyu munsi amadrone n'ingabo nyinshi barimo baratera abasivile bari mu bice bigenzurwa na M23 bavuga Minembwe bakavuga n'ibindi bice bitandukanye. Biragaragara yuko ubutegetsi bwa Kinshasa kubahiriza ibyo bavuze bizabagora mw'iyi minsi 10 izambika ubusa ubutegetsi bwa Kinshasa. Birumvikana bwana Vincent kabisa bishobora kuzabagora ndetse na buri wese ndeko ari kugenda bibona. Abenshi bakavuga bati reka tubirinde reka tubihanga amaso ati ibi bintu ko tubibona ati turabona ibi bintu bitazakunda ati Tshisekedi leta yiwe ije bajya basinyira ibintu ako kanya bakabamara gusohoka bigahinduka. Yari umugabo wari umwe mu baperezida nemera muri East Africa yaravuze ati njyewe iki umuntu nabonye wa mbere umuntu wa mbere muganira ikintu yahaguruka akakibagira ni perezida Tshisekedi. Atuzanyere ku muntu umwe bigeze baganira ikintu uko bakiganira akagishyira mu bikorwa. Perezida Paul Kagame niko yigeze avuga. Yaravuze ati Tshisekedi muraganira mukicana mukabona muri guhuza atari kwiyahagurutse ataragenda bikabirangiye bagirwa kibaza ibimubayeho bikakuyobera ati hari undi muntu hari wenda bigeze bahuza ntawe kabisa usanga biba bigoye bwana Vincent. Turumva ko rero ibintu bikomeje mu by'ukuri kugaragaza biri gutanga birimo biratanga ni isura mbi ku butegetsi bwa Kongo kuko biragaragara yuko ibyo Lawrence Kanyuka avuze ko hariho ikibazo cy'imiyoborere n'ikibazo cy'ubuyobozi. Yaravuze ngo ni absence d'autorité ni ukubura k'ubuyobozi buhari. Birabigaragaza ko aribyo niba ibyo basinye batabishyira mu bikorwa bavuga no gusobanura no gusobanura bagasobanura bitari byo. Ngira ngo ibyabaye Gisangani wabibonye ibyabaye Gisangani nabyo ngo nagahumamono Gisangani Médecins Sans Frontières ni umuryango utagira umupaka w'Abasuwisi uvuga yuko ibitaro byitwa Cinquantenaire byibwe ku buryo buteye ubwoba n'abitwaje intwaro. Birumvikana na mabandi cyangwa se nabitwaje intwaro binjiye muri ibi bitaro ndetse amakuru atugera akatubwira ko ibi bitaro biherereye kuri Avenue ya gatatu kuri plateau bita Boyoma. Aba mabandi cyangwa se abitwaje intwaro bari 8 biravuga ko ngo bari 8 ndetse ngo burira urupangu rw'ibi bitaro. Akosaba abantu bo bakoreye n'ibikorwa by'iyicarubozo abo basanzwe mwabira bitaro. Ariko ibi bwana Vincent ibi bintu bakoze urabona ko nanone ejo bundi nabwo bari babikoreye ku bitaro bya Nyantende hano muri Bukavu. Barongeye wazanendo baraje binjira mu bitaro bya Nyantende hari mu birometero bitari byinshi cyane ni muri Kabare. Barapenetra binjira mu bitaro basahura imiti bakubita abaganga bagira bate none dore n'ibitaro aba nibo bantu Médecins Sans Frontières nibo n'abaganga bakunda gufasha bajya intervenir no mu mazone aho risk ahantu bajya n'ahantu habi narababonye nagiye mbabona binjirana za bajya za Birambizo nkabona bajya muri access za Cyahemba bajya mu bice mu by'ukuri pinga bakinjira bagajyayo ariko urumva niba
ndabibona yuko biragaragara yuko bano bantu barimo bamwe mu bawazarendo, kuko amakuru aturuka mu bino bice avuga yuko ibitaro byibwe ku buryo n'amamashini yakoreshwaga, amatelefone bakoreshaga ndetse n'ibindi bintu byose byifashishwaga byatwawe n'uyu mutwe birajyanwa. Barabarura ko hibwe ibintu bifite agaciro kangana n'ibihumbi 3,800 by'amadolari. Bivugwa yuko bimaze kubarurwa aribyo babona. Byabaye muri komine bita Makiso mu mujyi wa Kisangani. Mu mujyi wa Kisangani. Ariko igisekeje bwana Vincent, uyu mujyi wa Kisangani ubwo bayita ngo ni capitale militaire. Buriya hariho hano muri Kongo hari capitale politique cyangwa umurwa mukuru wa politike, yego hakaba capitale économique, iyo ni Lubumbashi, no ni capitale économique, hakaba capitale militaire, akaba ari Gisangane, hakaba ndetse niyo bita ngo ni capitale touristique. Capitale touristique ubwo ni Goma, ubundi ni Goma. So ubwo ni imirwa mikuru, capitale y'ubukerarugendo ubwo ni umujyi wa Goma. Igitangaje nuko impamvu nshatse kubigarukaho nuko yitwa ngo ni umurwa mukuru w'abasirikare. Ukumva ko ahari abasirikare kuko niho hantu hari amura nationale, niho hari igisirikare gikuru, niho bese nuvuga ngo niho bakunze kujya. Yego ntabwo ariho hari ikicaro, ariko niho bakunze kugira n'ibiganiro ndetse n'izindi gahunda. Igitangaje umva hari abasirikare niho hari kuboneka umutekano muke. Ni ikibazo gikomeye. Hari ifoto nigeze kubona sinzi niba wayibonye, yerekana uwo bita General Chiko ari kumwe na guverineri wa Nord Kivu Bahati Erasto. Iyo foto igeze ibona. Iyi foto ubu ni yari ryari koko. Ariko ubu ntacyo bivuze. Ntacyo bivuze ko bashobora n'ubundi kuzongera bagahura bakicarana ku meza amwe bakaganira. Birashoboka bwana Vincent, uzi impamvu batore inyinshi y'ibibazo biri muri Burasirazuba bwa Repubulika. Birashoboka cyane kuko uyu mugabo bita Chiko Chitambwe ngiye kugendera mu yindi parti adverse. Uyu mugabo nyuma y'ifatwa ry'uwo bita Christian Shiwewe Songesha, uyu mugabo nawe yarafashwe arafungwa ndetse avanwa mu nshingano ze. Ni wari ukuriye akarere ka mbere ka gisirikare kagize Congo Centrale, Kinshasa ndetse na Ancien Bandundu. Uyu mugabo aza gutabwa muri yombi, ariko ku munsi w'ejo, uyu munsi nejo yarekuwe avanwa muri gereza ngo nyuma yo kubazwa bikomeye cyane, ndetse ngo akabazwa ngo nyuma yo kubazwa nahise arekurwa, ariko yarekuwe by'agateganyo. Ni muri ba generali benshi bakekwa nawe barimo ubutegetsi cyangwa kwica Kisekedi. Rero buriya ngewe mvuze ko uyu mugabo ashobora kubona ko ashobora guhura n'akaga gakomeye akaba yakwitorokera suku. None se hari abantu imbere yanjye ndi kubona bagiye gutoroka, ndetse n'amasunzu ndamubonamo, ndetse uwitwa Vitale Kamere we ari mu kaga gakomeye. Ubundi ngo ari no hanze, ntabwo ari mu gihugu, yarasohotse sinzi ibyo ashobora kutagaruka. Biravuga ko bishobora kuba byatera ikibazo. Twasimbukira muri update kugira ngo duhe abakunzi bacu n'amakuru yo hirya no hino kugira bamenye nuko igihugu kimeze ndetse no hirya no hino mu bindi bihugu. Yego tunyarukire muri Mali. Biravugwa yuko ingabo za Mali zavuze yuko zimaze kwica ibyihebe bigera muri 70 byari biri mu bice bitandukanye by'amajyaruguru y'igihugu cya Mali, kubera yuko ngo byari bimaze iminsi bigaragara yuko ibi byihebe bikomeze kubuza umutekano abaturage bo muri Mali. Bikagaragara yuko rero bakwiye guhigwa mu buryo bukomeye. Ariko hari ikindi nabonye nacyo tutabura kuvuga cyuko u Rwanda mbisubiremo ngo ruri mu bihugu bya Afurika bitunze drone kabuhariwe z'intambara. Rwose nabibonye. Urabona ko iyi ni raporo mu by'ukuri y'abagenzuzi bavuze ko ngo u Rwanda ngo ruri mu bihugu 20 bya Afurika bitunze drone. Ubwo bishatse kuvuga indege nto zitagira abapilote kabuhariwe z'intambara. Abangaba rero bavuga ko ngo ni gahunda ubwo ni gahunda y'Abafaransa. Biravugwa yuko ari observateur de conflit future. Ni gahunda y'Abafaransa igamije guha ingabo z'ibihugu bitandukanye ubusesenguzi bwigenga kandi burimo ubuzobere ku bijyanye n'imihindagurikire y'amakimbirane kugeza byibura mu mwaka 2040. Ikorwa n'urugaga rugizwe n'umuryango witwa Fondation pour la Recherche Stratégique ndetse n'ikigo cy'Abafaransa gishinzwe imibanire mpuzamahanga. Iyi raporo ifite umutwe ugira uti Remenance en Afrique,
subsaharienne à l'horizon 2040 ibiteje inkeke Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara mbere ya 2040 tugenekereje mu Kinyarwanda yibanda by'umwihariko ku gisa n'ipiganwa ibihugu byo hirya no hino hino ku isi na za leta ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Turkiya, Ubufaransa, Iran, Israel, Arabia Saudite, leta zunze ubumwe za Arabu, Ubuhinde n'ibindi byinshi birimo mu rwego rwo kugira ijambo rikomeye muri Afurika. Iyi raporo igaragaza ko imwe mu turufu biriya bigo bikomeje gukoresha ari imikoranire ya gisirikare, aho usanga ibyinshi muri byo bikomeje gushyira ingufu mu gukorana na Afurika ubucuruzi bw'intwaro mu gihe ibindi bikomeje gukora ibyo byabaga bishingiye muri Afurika n'ibirindiro byabo, aho bazanaga ibirindiro bakabishyira muri Afurika. Ubona yuko u Rwanda narwo rero rugaragara mu ibihugu byagaragajwe za Burkina Faso, ibihugu bya Togo, Maroc, Mali, Libya, Ethiopia, Nigeria, Djibouti. Ibihugu byose bigaragara yuko ngo bifite indege kabuhariwe mu byerekeranye n'intambara, ariko u Rwanda rukaza imbere yabyo. Kongo se ifite igisirikare cya 8 muri Afurika ntabwo itabonetse. Kongo babara yuko ifite igisirikare cya 8, iyo bakora rwa rutonde bashingira ku ngengo y'imari yashowemo, ntabwo bareba ubwinshi, nibareba ibyo bakora cyangwa ubushobozi bafite n'umutungo kamere, bareba ibyo byose, ariko mu bushobozi kiriya gisirikare cyo ntacyo. Urabona ko ni unase kirwana na Wazalendo, ukabona ni nko kwasi kibono, ubona ari ukwasi kibono. Numva twasoreza muri Isirayeli biravuga yuko abasirikare ba Isirayeli bishe abantu 93 muri Gaza bashakaga ibiryo. Nabonye n'abarwayi n'iki, ariko se ibi bintu ni ibiki koko? Numva twasoreza hanga niba hari ikindi wabwira abakunzi bacu. Yes, reka abakunzi bacu nta wenda makuru yo arahari, wenda tugana ku musozo tubabwire ko guverineri yani meya w'umujyi wa Baraka yamaze kuba aburirwa irengero nyuma yuko nawe aketswe kubakorana na mama 23. ni umujyi wa Baraka uherereye muri teritwari ya Fizi, ariko kandi buriya intara ya Kivu y'Amajyepfo igira imijyi igeze muri 3 yabaye proclamé comme ville cyangwa se nk'imijyi: umujyi wa Bukavu, umujyi wa Fizi, umujyi wa Bukavu, umujyi wa Uvira ndetse n'umujyi wa Baraka. Uyu mugabo yamaze kuba ahungana na komiseri superieur wa gipolisi wo muri ibi bice. Uyu nguyu nawe rero bose biravuga ko bashobora kuba bajoininze uyu ngo Joseph Kabila, niko babivuga. Hanyuma wenda tugana ku musozo muri sekiteri ya Katoyi mu twinjiraga mu makuru, n'ubundi hari imirwano ikomeye cyane muri groupe ya Ufamando ya mbere ndetse na Ufamando ya kabiri muri axe ya za Cyugi. M23 yatabaye aho yafashe ngo bamwe mu bari baje kugaba igitero ko bari bajoininze, ngo aho 17 bari baje bagana mama 23, hanyuma ngo bakaza kubagabaho igitero. Ariko amakuru hari bwana Vincent ngo nuko mama 23 yatabaye aba bose ngo bagahita ngo bajoininga. Tuzabirebera hamwe tubigarukeho, ariko sinabona no kubabwira indi nkuru ivuga yuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Mwitende Abdul Karim wamenyekane cyane ku mbuga nkoranyambaga nka buri kantu kurikiranywe wo gufungira umuntu bitemewe n'amategeko mu rugo rwe. Bivuga yuko yafungiranye abakobwa bari bagiye kumusura. Ariko hari ibindi mbonye muri Kongo mbona korana ni bamwe muri abanyarwenya baba ngo buri kantu na buri nguni. N'abakurikiranaga muri Kongo ndababona ni abasore babiri bakorana, yaba yatawe muri yombi. Hari ibindi nabonye yuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bita Jean Dodier Murumba nawe yatawe muri yombi. Uyu nawe turakurikirana turebe ibye. Vincent, reka dusoze dushimira abakunzi ba Eugene Official kuba twabanye muri aya makuru twabagejejeho, kandi mu by'ukuri tubifurize ibyiza byose bifuza. Ndumva niba nta kindi warenzaho. Ikindi narenzaho nuko bakwiye gukora subscribe kandi bagasharinga izi nkuru zacu, bagakora like kandi bakajya batugezaho na comment, ibitekerezo, inyunganizi byose turabikeneye. Murakoze cyane, amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera
ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05 76.